Dubai ni umwe mu mijyi imaze kwigarurira benshi mu batuye isi, aho usanga miliyoni z'abantu buri mwaka zizukiranya muri uyu mujyi kubw'impamvu zitandukanye zirimo ubucuruzi, ubukerarugendo n'ibindi. Kuva mu myaka 20 ishize, Dubai ntijya ibura mu mijyi 10 ya mbere ku isi isurwa n'umubare munini wa ba mukerarugendo buri mwaka. Uru rutonde Dubai ihora iranganyeho n'indi mijyi ikomeye mu isi irimo Paris mu Bufaransa, Londres mu Bwongereza, Singapore n'iyindi. Imibare ya Mastercard Global Destination Cities Index igaragaza ko mu mwaka wa 2019 Dubai yasuwe n'abashyitsi barenga miliyoni 16, umubare uruta abatuye u Rwanda bose. Uyu mubare wazamutseho 5.1 ugereranyije n'abari basuye umujyi mu mwaka wa 2018. Muri abo bashyitsi bagenderera Dubai, umubare munini ni uw'abaturuka mu Buhinde bangana 12%, Abongereza bangana na 7%, abaturuka muri Oman n'Ubushinwa bangana na 6%, ndetse n'Abanyamerika bangana na 4%. Mu bice bisurwa cyane muri uyu mujyi wa Dubai harimo umuturirwa wa mbere muremure ku isi wa Burj Khalifa usurwa n'abarenga miliyoni buri kwezi. Hoteli ya Burj Al Arab isurwa n'abarenga 246 buri kwezi. Ahandi hasurwa cyane muri uyu mujyi ni Dubai Mall, Global Village, Dubai Flame, Dubai Miracle Garden, Sky Dubai, Madinah Jumeirah, Dubai Museum na IMG Worlds of Adventure. Uku kuba Dubai yarabaye nk'igicumbi cy'ubukerarugendo ku batuye isi bituma Dubai International Airport iza mu bibuga by'indege bihorana urujya n'uruza rw'abantu ku isi. Mu mwaka wa 2019 iki kibuga cyari ku mwanya wa gatatu mu byakira abantu benshi buri mwaka, ni nyuma ya Atlanta International Airport na Beijing Capital City International Airport. Ubukerarugendo ni kimwe mu bifatiye runini ubukungu bwa Dubai, kuko bufite uruhare rwa 11.2% ku musaruro mbumbe w'uyu mujyi wanganaga na miliyari 102 mu mwaka wa 2018. Ese ubundi Dubai yageze ahangaha ite? Dubai ni imwe muri Emirates 7 zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ituwe n'abarenga gato miliyoni 4 biganjemo abakomoka mu Buhindi, aba Emirati, abo muri Pakistan, Bangladesh, Abarabu n'abandi. Uyu mujyi wubatse ku buso bwa kilometero kare 3900. Abahatuye benshi biganje mu idini rya Islam. Nubwo uyu munsi Dubai imaze kuba umujyi w'ikimenya bose ku isi, mu myaka mike ishize yari ubutayu butuwe n'abantu mbarwa. Abahanga bagaragaza ko Dubai ifite amateka maremare ahera mu myaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri iki gihe aho Dubai iri bivuga ko hari igishanga kinini kirimo ibiti byo mu bwoko bwa mangrove. Kubera imihindagurikire y'ibihe, iki gishanga cyaje gukama kiba ubutayu. Amateka agaragaza ko ijambo Dubai ryavuzwe bwa mbere mu mwaka wa 1905 mu gitabo cy'ubumenyi bw'isi cyanditswe n'Umwarabu Abu Abdullah al-Bakir. Iki gihe Dubai yarizwi nk'agace gakomeye mu bucuruzi bw'amasaro, uburobyi n'imirimo yo kubaka ubwato. Mu mwaka wa 1833 nibwo umuryango wa Maktoum bin Butt wayoboye Dubai bwa mbere wageze muri uyu mujyi wari ukiri icyaro cyaherera abandi muri icyo gihe. Uyu muryango ukomoka mu bwoko bw'abazwi nk'Abayas watuye muri aka gace, ndetse Maktoum bin Butt atangaza ko Dubai ihindutse agace kigenga aho kubarizwa kuri Abu Dhabi. Hagati y'umwaka wa 1894 n'1966 Dubai yari imaze kuba agace gakomeye mu bijyanye n'ubucuruzi. Ibi byatewe nuko ku buyobozi bwa Al Maktoum Dubai yasoneye amahoro abanyamahanga bafite ubumenyi mu bintu bitandukanye. Ibi byatumye abacuruzi bakomoka mu Buhinde na Pakistan bisukiranya muri uyu mujyi wa Dubai wari ucyubakiye cyane ku burobyi n'ubucuruzi bw'amasaro yakurwaga mu ndiba y'inyanja. Mu mwaka wa 1950 ubwo Ubuyapani bwavumburaga amasaro y'amakoma, ubukungu bw'uyu mujyi wa Dubai bwatangiye gusubira inyuma ku buryo bukabije. Mu mwaka wa 1966 muri Dubai haje kuvumburwa peteroli, maze ubukungu bw'uyu mujyi butangira gutumbagira umunsi ku munsi. Nyuma yo kubona ko havumbuwe peteroli, Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum yatangiye kubaka uyu mujyi mu buryo bukomeye. Uva ku kuba agace gatuwe n'abaturage bari mu matsinda uhinduka umujyi w'ubucuruzi urimo ibikorwa biremezo bitandukanye. Iki gihe nibwo hatangijwe imishinga yo kubaka Rashid Port, Jebel Al Port, Dubai Dry Docks, Burj Al Arab na Burj Khalifa, wa muturirwa muremure ku isi. Ubuyobozi bwa Dubai bukaba bwarafashe icyemezo cyo kubaka umujyi ushingiye ku bucuruzi n'ubukerarugendo nyuma yo kumenya ko peteroli bavumbuye ahangaha itazaramba. Uyu munsi Dubai itunganya utugunguru turi hagati
y'ibihumbi 50 na 70 ku munsi, ariko mu myaka 20 ishize bigenda bigaragara ko iyi peteroli igenda igabanuka, ndetse n'abahanga bamaze kugaragaza ko izagera igihe igakama. Kubera urwego rw'iterambere uyu mujyi wa Dubai ugezeho, ujya unakira expo mpuzamahanga. Iyi expo mpuzamahanga itegurwa buri myaka 5. Yatangiye mu buryo bweruye mu mwaka wa 1951 mu mujyi wa Londres mu Bwongereza, itangira yitwa World's Fair. Iri zina rya World's Fair ryaje guhinduka mu mwaka wa 1967 riba Expo, hakiyongeraho umwaka ryabereyemo. Uretse ko abantu b'ibihugu bitandukanye bya Aziya n'uburasirazuba bwo hagati bakunze gukoresha andi mazina nka World Expo cyangwa se Specialized Expo, bitandukanye n'andi mamurikagurishwa asanzwe azwi, Expo mpuzamahanga nk'izi ntabwo ari ahantu abantu bahurira mu gusangira inzoga no kugura ibicuruzwa ku biciro bigabanyijwe, ahubwo ni umwanya ibihugu bikoresha byerekana iterambere ryabyo mu ngeri zirimo ikoranabuhanga, ubuhinzi, uburezi n'ibindi biranga umwihariko wa buri gihugu. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bihahirana na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, by'umwihariko umujyi wa Dubai, kandi uko imyaka ishira ubu buhahirane bugenda burushaho gutera imbere. Ibi bifite ishingiro kuko RwandAir ikorera ingendo muri uyu mujyi 3 mu cyumweru. Mu mwaka wa 2016 n'uwa 2017 u Rwanda rwakoranye na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ubucuruzi bufite agaciro ka miliyoni 817 z'amadolari, aho ibyo rwakuye muri iki gihugu byari bifite agaciro ka miliyoni 469 z'amadolari, mu gihe ibyo rwoherejwe byari bifite agaciro ka miliyoni 348 z'amadolari. Mu mwaka wa 2018 aka gaciro k'ubucuruzi ibihugu byombi bikorana karamanutse kagera kuri miliyoni 444 z'amadolari, aho ibyo u Rwanda rwohereje byari byihariye 66%. Kuva mu mwaka wa 2016 ibyo u Rwanda rwohereza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byazamutseho 92%, biva ku gaciro ka miliyoni 79 z'amadolari bigera kuri miliyoni 292 z'amadolari. Mu byo u Rwanda rwohereza muri iki gihugu cyane harimo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa gemstone, zahabu n'ikawa. Ibyo rukurayo harimo ibikomoka kuri peteroli, mudasobwa, telefoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ngibyo byo wamenya ku mujyi wa Dubai uteye imbere cyane muri iyi minsi mu ngeri zitandukanye zirimo ubucuruzi, ubukerarugendo n'ibindi. Naho ubundi njye nitwa Charles Gahigana, kanda subscribe, ukore comment, like na share, tujya tubana buri munsi mu bindi biganiro. Hasta la vista.